Živjo, jaz sem Ema, sem koordinatorka prostovoljcev za Greenpeace Slovenija. Nahajamo se v Šibeniku, kjer je trenutno zasidrana Greenpeaceova ladja, ki se imenuje Najbolj ali mavrični bojevnik. Tukaj smo z prostovoljci iz cele Evrope, med nami so tudi slovenski prostovoljci, pa vas kar povabim, da gremo pogledat, kaj počnejo. Hello! Can I get a minute of your time? Hello, of course. Hello. Yes. Can you please tell us your name and where you're from? Hi, I'm Franek and I came from Poland. Wow. So, what made you came all this way from Poland to be on this ship? Well, I really wanted to come here to help on the open boat and see in real life the Rainbow Warrior, famous Rainbow Warrior. Have you been a Greenpeace volunteer for a long time? Or? Yeah, I'm a Greenpeace volunteer since 2014. Wow, that's a long time. Yeah, quite a long time. Yeah. So what made you join Greenpeace? Well, honestly, Greenpeace came to my hometown because our government wanted to make an open pit mine next to my hometown, and as local citizens were against it. So Greenpeace came and helped us to organize, and we made a very big international event which was called Human Chain, because my hometown is on the border with Germany and Poland. Mm-hmm. So we make very long chain and connected to the different cities, one in Poland, one in Germany. Wow. Yeah. That's really interesting. I didn't know that. So, what do you do on this ship? Like, what's... Right now I'm mopping the floor, but generally we are collecting signatures on the petition to ban the fossil fuel advertisement. Oh, and what part of it do you like the most? Like, what was the best thing on this boat so far? The best thing is just being here. Honestly, I would do any job to feel this amazing international climate and be part of this thing, because when you are here, you maybe feel something in the heart that this is part of the history and that we are doing here something amazing. Wow. Thank you so much. Thank you. Zdravo, Dejan. Te lahko vprašamo par vprašanj? Lahko. Zakaj si prišel na Greenpeace ladjo? Zaradi tega, da lahko nekaj ukrenemo v zvezi s podnebnimi spremembami, da lahko pridonesem k boljšemu informiranju ljudi o tem, kakšen je boljši način izkoriščanja naravnih virov energije. Wow, ok. Kaj ti je pa na tej ladji najboljš, katera izkušnja? Kaj si najbolj zapomnil? Dobra družba, visoka motiviranost vseh prostovoljcev, gostoljubnost posadke, dobra hrana, mediteranska atmosfera. Same dobre stvari. Ja. Kaj pa si največ opravljal? Kakšno delo si največ tukaj opravljal? Največ sem se pravzaprav angažiral v tem smislu, da sem bil nekakšen asistent. Drugače pa čiščenje, pripravljanje opreme, da sem nosil pač težje stvari in tudi nadomeščal druge, kadar so mogli iti recimo jesti ali pa na WC ali pa kaj. Okay. Pa sem slišala, da si tudi čuval ladjo. Ja, to pa res, ja. To sem pa sem bil pa nočni čuvaj v drugi izmeni od 2 do 6. Večina je bilo precej dolgočasno sicer, bilo je ene par zabavnih obiskovalcev, ki so hoteli biti obiskovalci, ne. Drugače pa nič kaj tazga, ni to nevarno delo ali pa kaj tazga, sploh ne. Ti ni bilo težko to? Ne, nič ni bilo težko, sem se pa malo kasneje lahko naspal, pa v redu. Okay. Super, Dejan, hvala. Hey, Danny. Hi, Emma. Can you please tell us your name and where you're from? So my name is Daniel. I'm from Hungary. I've been with Greenpeace for over a decade now. Wow. So what made you come all this way to be on this boat? So I love boats. Ever since I joined Greenpeace, I was really excited about getting to know what the boats do,
how the life on board is. Actually, this is my third time on this ship, and I was lucky enough to crew the Esperanza when it was still in service back in 2019. So I grab every opportunity to be around boats and crew. I loved it. So what made you join Greenpeace as an organization and as a volunteer? So I pretty much grew up in the NGO sector. Since I was 12 years old, I've been volunteering in my home country, in my hometown. All sorts of NGOs like conservation and all that. And Greenpeace just came along, and I was like, yeah, I want to do something on more, not just on my hometown, but also national and international scale. And Greenpeace seems the right choice and the right organization to join. So, what do you exactly do on this boat? What are your daily tasks as a volunteer? Yeah. So as volunteers on this boat tour, we're doing a number of things, supporting the campaign here, and also supporting the ship, doing the ship tours. So it's a number of things that volunteers do around here. Oh, and you like what you're doing? Of course, I love what I'm doing. It's why I'm here. I love volunteering, I love being on boats, and I love being amongst great people with the same interest. Zdravo, Jelena. Možeš da mi kažeš tvoje ime? Ja sam Jelena iz Zagreba i Greenpeace volonterka za ofis Zagreba. Počela sam sa čišćenjem plaže na Cresu od plastike. I što te nateralo da se pridružiš tome? Pa htjela sam uvijek nešto i aktivnije raditi, nešto stvarno što možeš vidljivo vidjeti razliku vezano za prirodu. I ono što mene zapravo zanima je mijenjanje odnosa društva prema prirodi. Greenpeace je definitivno organizacija koja radi na tome. Neke od kampanja su mi bliže srcu, neke su malo dalje, ali kad god je nešto što stvarno osjećam kao svoje, to je recimo bila kampanja za zeleni grad ili borba protiv plastike ili borba protiv izlova riba ili borba protiv deforestacije. To su sve meni jako, jako duboke i bitne srčane teme i kad god Greenpeace organizira nešto tako, rado se pridružim. Šta ti je na ovom brodu najbolje? U ovo događanje sam se uključila najviše zbog broda i ne mogu vjerovati da je tu i da sam ja tu. Super mi je uopće princip da se radi brod za ovakvu funkciju koja je donošenje vijesti širem javnosti o stvarima koje se dešavaju iza zavjesa, da je to također platforma za istraživanja, nekako cijela priča je toliko dobra. I cijeli ovi izumi i male sitnice na brodu koje čine brod takvim kakav je stvarno fascinantno. A i prilika da možda jednom dođem na brod na 3 mjeseca isto nešto što me privlači pa ćemo vidjeti koliko. Šta najviše radiš na tom brodu? Šta si najviše radila do sada? Vodila sam ljude po brodu. Vaj, da se ti sviđalo? To mi se jako sviđalo i najviše zbog toga što bi tijekom tura se susreli sa članovima posade i bez obzira što je isti član posade bio prisutan, on bi svaki put nešto novo otkrio. Tako da zapravo neki zaključak da sam tu 3 dana, pričam o brodu od jutra do mraka i svaki put čujem nešto novo i mislim si ajme koliko tu još imam informaciju koju uopće ne znam. Tako da je fascinantno razmišljati o tome. I pitanja ljudi isto su jako zanimljiva. Stvarno neka ne znam još odgovor, neka ne znam ni posada odgovor. I mislim da jako posada voli pričati s ljudima i slušati ta pitanja. Tako zapravo i organizacija raste na neki način. I sviđa mi se također ekipa s kojom radim. I uopće kako ste to organizirali, baš taj neki duh i nešto što ću vjerojatno nositi po kraju života. Hvala ti puno.